Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o gumalavai ki mau whakamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o gumalavai ki mau whakamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o gumalavai ki mau whakamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.
Paniti pe ko tu ku ko ai pe ngai ko na ko ya pa ya tu le wa pi tu ko ni ma ka ma le ti o ka ma ko ki live stream di Facebook ko ya broadcast event podcasting ai ta ta de fi ya ai tong ko ka ta pe mo to ko ya I tong an pe ko ki ya mo to ko ya ta ka ta me tu op le ama mo ma man ni kun pe pa ma lo pe ki ofisi ko ia hai komisión la ASEAN sponsor ai como pola tu ko ia oe pong ini pe pe tu ai pe mo como pola oe falale o tonga o ante famalo I taimini ko falale o tonga ai ko ia I topo senta poponua tonga ko ia ko kamata fa no ko ia ai kau whape, kau Nobel, kau I Nobel, ene apio pe hoki ki kau me mipa whalearea whapuanga kakai pe hoki ki kureanga pe makau whape oku nao mea mai ki kau I whawa koia o whalearea tō whalearea o whape ma ua whaia aia koe ono whawa hoki o tauni o ku whaloto whare pe koe soft opening be ai hange pe koe tāpuni koe wharearea o punga I koe hoki no pere tōtou ai tō wholopola koe ene awhio I he kōwhi koia o tauni. Aia koe kamata koe ne whanono koia o kau whaape pe hoki whapopua ki he osuanoa koia me hongpuru koe mea maia ai Io koe osongpuru me hongpuru koe mea maia ai ki premia ono povo kawa meriku pe ki he osuanoa Peo peki ai mea mai a eksea o whalearea lot whawhanua. Pea koe hawhalewa ai tātaha, peo peki ai mea mai ho eiki no pere tokotolu. Pea moe wholofola mei he talonia. Aga kau hoi no pere koe ni tokotolu papunga ai tama pēnisi kalauni. Tuauto a ulukalala pea pe hokia. No pele havea kui pea hoki nau tolu ia. Te no pofunga ai wholofola koia me he taloni. Ka I he taimini ko tui pea kumotolo koe I loto kolo. Uo pe ai halatau wha I he tulaine koe ai whanau wako. Leongo tō ai ki uha koe ni kako tula pia nge whanau ia. E ki uoha I he vela maulo ma koia ai la
Koia o koutu i o fofonga fia pe ai whanawa ko ka wai ako i he hala tau pa a hauia o aia mege hala muna pe o hau koe hala tau pa hau wa o mai ki tofoa ki he wharearea ai ko tofoa o staktaha ai o ngō kauhala ia e he koistonga kamata pe me he fo iape koia ko tue hala vaiola pe taula ki anga hala vaiola me hala tau pa hau o ku i he o ngō kauhala ai koistonga pe o peke ape mai koia ki he wharearea patongia ki e he koistonga pe hoko atoi pe ai tulaini koia ai ngai kolisi o wa o koia ki he halamuna ia pe ko tui pe kau pe moe ngai peitu koena ai hala salo te ki he fononga tu koia pe moe hala maha kolo ko ngai hala PPC koena i loto kolo osi koia ano hofi koia whawa e wharearea koia tonga pakutui e toki laka ai ngai kolisi o fōua tupe i pangai ki e tabaki mai koia ki pangai e parasi ha laka foki ai ngai kolisi koia o tatari pepia moto tau kawata i tongani pe a watu foki ki tua pureanga pe amo maman pulipe koia koe kau whapofongai ngai whanua muri ai ko nau mea mai e taimini o tatari pe e nau tō koia sumai pe tō taha ki ai kene moe whamalu o uha foki o whanonofo atu ki loto e nau tolku o nau patongia kono whanonofo koia o e kau whawe au pe taimini ke tō lahi mai ai mea mai koia e kau whawe i he taimini koia koe whapito ai wharearea tonga no teu koia ki he amraki hopi pe foki pe mo tua pe ko si mau pe moe te niti ki he lava koia ai me atu iai ai kau whafonga mo kau whape ke whai ai tatari peki wha mamalohi ki ai o si mau katoa ia hoi au kei mea mai pe kau whape i he taimini hoi a na fo i pe au ngō tapaki e he kau me mipa koia o e wharearea pe poki ko puatonga atu e pe moe kau taklotu koia ka hai punga waka ke koe presidenti o e siasi konistu tone pe hoki ki pahuponga me e presidenti me he siasi o e toga i kolo ia kalaisi ka koe kau me mi pa koe ia wharearea kamata ke mao hono no fo i mai koia ai ngai mea anga koia lava pe koia ai hupi i haoni pe ko pe atoi pe ai wharearea i he wike kahau kei whamaro i ai pe ai pureanga Australia ai komisiona Australia pea mo e sponsor koia ai whamafola tu koia o e pompoin pe poki ki he ngai whemea ki koia o e wharearea i he taimi koia o ku whahokoi koia i he taimini ko he tawe kaula hai koia ai komisiona Australia e mea mai o e tatari ai pe ki nau kou pea mo e whamalu ko hui foki ko e uha taimi tatau pe mao pe pea mo e whanau
koe whewhine, koe tawhekaula hia a Britania I Tongani. Koe he taimini, koe kau whawhawhonga pureanga muri he taimini, o kunau hoko mai koe I he taimini, pe alua te pe ki he mea mai e peremia. Koe wharearea puki o tonga, hangat pe koe ia ki he whare maha ki Waiola ia. Koe ia pāua pite kau e kau wharamanapo I he taimini. Koe Eikbaremia o tonga, Huakawa Meriku, o kune tuuta I he wharearea tonga I he taimini. Pea taimtatau koe ono mai, laka mai ai hifi koe ia ai polistonga I he taimini, pea unau I he halatau whape. Pea matonu pea mo e hoa mai koe ia ki he wharearea. Hifi koe ia ai kau polistonga ia o unau I he halatau whaahau I tofoa I he taimini. Amlaki koe ia ke taitari. He poki ki he whatuapunua, pea pahoko koe ia ai wholofora mei he taloni, papunga I koe ia I kau no pere koe ia totolu. Pirisi kalauni tupoutoa ulukalala, pe kia Lord Havea Tuihatei o pea mo Lord Luani. Pea I he taimini mau e tukoia ai kau polisi. E whikoia kau polisi I he taimini. Koia I he taimini hoki o ku Balolo hoki anga ngau I kotoa pehe taimi koia kupi ai wharearea tonga. Koia utantari pepi ai. Motol ko tau kau kataha, tatau pe I he tapotoa o tongtapuni ia uat hoki. Ki he ngahi tō kui motu, pea pehe hoki ki he ki tuapureanga koe live streaming Facebook ai Broadcom FM podcasting. Koe kau no pere wharearea tonga. Koe whanau ako nau tonga tu koe ia I he taimini koe whek matoni koe pe boi pasrika. Whatonga ia tu koe apia ko ai korisi apo o ia. Pea hoko pea toi peo a uko ia ki halabuna. Ka koe tūlai ne mei he wharearea pe mei tofoa. O wau ki he halabuna I he taimini. Kei tō pe ai ki I wahikoini I he nuwalofa pe he poki ki a umai koia ki tofoa I he taimini. Pea mo e mau oia ai kau whape I he taimini. Pea mo amlaki ke tau whanongo katoa pe ki he tō wholofora me he nea whio. Ki he tō wharearea o e wape mā wapāia. Pea hoko pea toi pe, tau whanongo koia ki he wike ka hau. Ai ngahi whemea ki koe I he wharearea tonga. Koe I he whaama pukoni o e wharearea. Koe ongo me mipa ai ua e wharearea. Aia kuna kamata. Aia ko he minista o he moui a Orapo toketa siare a kau ola.
con le fetongi a ministra con le mea tuia fai fetongi i Filipaini honorable saya piukala e pe poki ki he poponga ko o tonga tapu o pavau ta pa ai ko ne toi fetongi pe ai ko e poponga poki o tonga tapu ta pa honorable saya piukala ka ko ia pe nai ministra mo i ka ku fetongi i he tau pale ale ko ia mo fa ba ko ia i he aoni mo ale otunuku ko ia i he tamini ange pe o ku ki i tu o ai tamini pe o ki ia fu pe tamini ko o se mau pe wana wa ko ai kolistonga pe ki e ipi ko ia ai kau polisi tonga ko e pito ai te bakai e tuifi ko ia te unga ko ia ngai polisi e tu laini ko ni fronga mai ko ni e hala tau pa hau ai kulukula ai pulu ai lan mata ai ngenga ko marun tu hape ia pe moe ao mau inga ko ni o ko bai foki ai lolongo ka toanga tonga tapuni pe foki lu alfa ko e ngai ka toanga ku pa ko ia i taimini nge ko e konfenisi ko ia ai siasi o tonga pe foki ki he me amai me tu taheni ai presidente rahi ko ia o siasi a fitu pe to hoko to pe moe onu hu fi ko ia ai fale ko ia o tonga pe ai hoko pe tu ai pe ai ngai programa a o ki he a ho alo ko ia o ele avio kingi tu po wono ko ia ko ngai ka toanga ia pe o tui pe ku kamata pe mo to la me BBC ko ia tonga tapuni kai tau to vito ki nu ko fani i he ngai ahoni okay tali pe taimini ai ifi e boki ki he toenga o e kau kwa pe ke me mai ko ia ai sea o e valea o tonga pe hoko tai pe ai programa i he fulfula ko ia me he taloni ko e foi longa ia ai hono upi o e whalearea o tonga ki he wafe ma wapa. O ia tu ia i he taimini mo e whatawange o tau whatangoa ki lelei pe tunga i anga lelei ia pea mo e pōpou u whaupo e he pule anga a Seria o pisi koe hai komisiona koe a Seria i tongani ai katoanga koe ia o e pongpongini pea e hokoko pea taipe kawa o ki ngahi whemea ki koe ia ai kau ai whalearea ia o e tu koe ia i roto kolo e koe kolisi lawenga pārie o kuna upe unga tonu penau tolu ia pea mo e io Maseia Plaza i roto kolo ia i hala taupa a hau kau kai katu ia na Sione Bilan kau pongpongan la kau pulanga Buri kau Poape pe moe kau ngā ue koe ia o e whalelea tonga
ko talaria o huani ko au papuanga o ngahi pule anga muri ko na ma na tolu ake ko kasen ko papuanga ia o pule anga siamane mo Switzerland pe foki ki o toinga ko ia kau papuanga o pule anga muri koe kau whare koe ko wana o pange i o pange whawholoa koe tonga Reserve Bank ona po moea ki tatapu Lord Kaniwalu koe whanawa koe lau kei pofonga whia pe leo ngō ai pongi mai talo me ane uku wa mai koe taimini lau kei whia pe mo he tūlai ni koe o kupa koe hani koe tō pe ki vai koe whakamomoko pe ia pe ngari ko tola nātu ai ki vai a koe ia koe ki lau tō wene kau lau kei Lord Vaia ko Lord Tuia Fitu pe ki he tokon paremia sa miu kuita vai polo Oia i he taimini ngari poe o wawe pe a he mea mai koe a he eki sea koe o he whalearea o tonga au taki koe ngai siasi koe pestete siasi tawa taina pe ke pesteni o siasi koni stutone o ia unau o si mea i o nau ngahi mea ngā i he taimini pea pe foki ki he toenga koia o kau whaawe o ia foki na tau whanau kotoa pe i he whaawa koia ki he tāpuni koia ai wharearea tonga tō wholofola tokanga koia ki he moilelei ai i o ai whanua pe foki ki he whaito kona tapu pea pe foki ki he tokoni koia pea moe kau business tau taha pa moe gahi kamenga koia le wholofola ki ai ele apio kei tatari whiawhia pe ki motolu whiawhia pito mo mea mai mei tua pureanga ki he hala tau hau ki nau tolu koia poloa nau mawahea tu koia mei tongani whiawhia mo mea mai oku rangai manatu meri e koe taimi pe ia ai wharearea o tonga taimi koe ai longa ai ngahi iwi pea moe hiwa whiawhia koia ai ngahi apiako i he ngahi tau mai a koe ka ku whapoki manatu o mo mea mai koia mei toa pureanga i he ahoni i he taimi fo koe koe wharearea o tonga ia na i lotokolo pe ia i he hala le rue hanga ke pe koia ki pangaisi pe mo he longa ai taimi pe ni i loa alopa i he taimi ni koe hui koe lawe tukia koe a wharearea i he matani le tō koe a pia hiki mai koe ni ki tofoa o ngāwe mai aki o mai koe ai taimini i he senta whawhonoa ia o tonga
i he taimini koe ki matolo atu ai ki vai koia e tō i he taimini pēa koe mou mea mai pē ko osi mau pēa moe kau whāpē kau whawhawhonga koia ai ki he wharearea tonga mei he pureanga mei he kakai io moe kau no pere koe io koe taimini koe sea oe wharearea tonga ne mea mai taimini mea ki olunga moe kau whawhē i loto i he taimini koe sea oe wharearea tonga ke kamata aia koe taimini ka tari peini i he tōtau koia oe i no pere te nau mea mai koia moe wholawhola mai he taloni ke whaoko ke i o tapi whamalo ki he ofisi koia hai komisiona o Pleanga Australia pēa moe whamawhola koia o pōpongini tatau pē i he le teo whawhitu poini ma FMA pē whoki ki he live stream Facebook ai Broadcom FM podcasting koe taimini kua osi mea mai e ki premia mea mai pē moe e sea o e wharearea mau pēha mō kau whawhē e taimini hoia koe kau memipa wharearea tonga kau taki pawhawhonga ngai pureanga mburi hipi ai kau polis tonga i he taimini hoia koe tatari ai wholawhola koia me he taloni hoia koe kei olunga pe ai kau whanawa ko koia ai polisi tonga ongo kau hala koe ni i hana tau whahau whenua tonu koe mwhare maha pēa moe wharearea a umai pe ki roto ki he wharearea koia tūlain tahaina ai whanawa ko ai whapofa koia ai kulukula mo hine ina lanu maa leo ngo koia ai ki toa ki vai koni ka oku fia pe ai whanau i he taimini e i tau fia pe a motor koia tau kau wataha i he trapakotoa pe o tongani pe poki ia motor koia me i tua pureanga mau pepa mo kau polisi i he ngahai kau hala pe ko taimini foki kwa i toi lele ha pe lele i hala tau pa au e taimini ko hui foki ko e PC i he tūlai me ko ia ai whanau pe mo amlaki foki ki he laka ko ia i lot kolo
ko tu tai mini o ta puni I he tai mini o o ki he tai mini taha ko ia ho ta ia ai ha ia ki he ho fai ngo wai mo ho fai nga bali ki he ka tuanga ko ia o e ahoni ko ia whare alea o tonga. Ki taidan vitamini ko e kau fonga whare alea. Minista haina ki he ngahi ngawela lahi, minista o e whatawa ki mo la lafka ekonomika, pe ke minista o e mo ui pe mo Lord Carnivalu. O ia mo mea mai pe. Mo mea mai pe o te mo mabahe mea mo le tio. Pe poki ki he live stream ko ia ai Broadcom FM broadcasting ke tau whanonga katoa pe ki he tō wholwhola kofi ko ia o e wharearea tonga o e uawhe ma uawhaia mei he taloni ko ia ko kau whawhena o ku lau ke mea pepa no lau tauranoa o talitari pe ko he taimini ko e kei mau pe taimini pe mo e whanawa ko mau mai pe mo ko pui ko pe pia ki he kau ta koto kona I he whare mak mai o lau nau I he o tui pe nau I he matapa pe taimini ke kau kata hapatau tolu I he katoanga ko ia o e pongpong ini. Io me he whare alea ia o tonga me he senta whawonua ia mei tokoa whawawhola atu I he wawitu poinima e wha ema me he foki ki he live stream ai Broadcom FM podcasting pe a koe me aleren oku I he taimini hau tui ko he ko e pinisi kauni ko ka potoa kune tu tai mini I whare alea ko ia o tonga Pinis kauni foki pe hoki ki lo tuani pe mo lo tui hati ho ko no ko ia fa ai ai fola ko ia me he taloni I he pongpong ini ko ia ko e
Penis kauni penisi poto ulkala boya boy tatari Gloria pole o boya kono kau koya ki kau fafe ai nau to koya oku hau mea mai te boy fola me he taloni o na po o penisi kalau ni tu poto ulkala pe ki no pele habe atu ya te ho ya mo no pele wani Tau tuku e whawhirai o tō mawhimafi. E ne tataki lau tōru, tau au siam mai ahu ni. O lau maari e pē e ki sea e whare rea, e pare mia, o tau ministahu, e kabineti. Ka whawhonga o e kino pere, pē ke whawhonga kakai. E tauni, ko mumui mo puke pot ngā polisi, a whaitokana tapu nei laka haki, o na maui ngā e panga e tā whamiriona. Ka nionga ngāwe maungaunga e pot ngāwe polisi, mo kau me mipa mo e kurupu e ngāwe makeha e pot ngāwe, kena tau i whaitoko na tāpu. O kia e toanga lai, ke whanufo pē e mawhola, mo e au e whaitoko na tāpu, ke kakai mo ngai kolo. O maui ngā pito, ke hoko atu e ngāwe whawawau o ia, ke anu whaua e mawhola, e whaitoko na tāpu. Ko ia, o kia e whotu ki awe hoi me mipa ai kawingan ki o nautak taha whaenga ki wakai i hanga i whotu tu ke tohon ki ono whaangata e pore lahi koe ni i whonua. Ko tanga ngai pore o ne toi Wisia Society ko te lahi anga e whola kakai o whonua i ngai porokara ngā oe ki tō pore anga. Nionga koe whunga whaweni o maunga panga ki ngai whamiri tōngani. O ki kai ke puri ai ngai pore lai, o whianga ngai mo whanua. Ko ilonga me tawhaki e ngoue, ai hola ai kau ngāue, ko uhi. Ko mawahi atu e tokolahi, ko kakai e whanga maari e tohama ngāue, ke whanua ki muri. O hoko ai ria kina o ngai ngoue, mo e aptu hau. O te uesia whoki, ai anga e nofo e whamiri. O tupu me lolo ai taimi o wholau ngāwe, mo mawai, ai mātua o esia e whanau iki, mo kautou lekareka, i e kai tauhi. Koe palapare malahi ta, koe more atua, ke whanua ki muri, ai nihi o tau kakai. O sia koe, mo mau e ngahi, tau kei ngāwe i e malai keke. O holo ai ngahi whainga maari i langa hake, ha ngahi ngāwe anga, e business wharato whanua. Iene pehe, o glere ke popo i mo whaloroto. Ai ngāwe ko komisiona he kapneti, ke whonga hono mapure i lere, a whialoake e kau ngāwe. Ka pehe, pe ke hoko tatau pe, ai kau mai a kakai me homo ngahi wāhenga, ke hono tau whia mawhola o whaitoko na tapu. Ke pehe mo whakau mai, ai ngahi api ako, hange ko api ako e ngahi siasi, hono whakatau mua, ke whemau viviri koni o tau whanua.
talamunuat i whataharea o tauni. O whati, o wono, tui o tonga. Taimini mea tu lewa ai hoi no pele ko ia na pio ai nga o mea mai pe mo polo ko ia me he taloni polo ko ia ho fi me he taloni io ai pai to o kona tapu ke pai nga o ki ai ta ofi au piko mo ai pai to kona tapu pe foki ai to kanga ko ia ki Polau koia o ai ngahi polkama kawai e toli ai ko kautala mo ko ki o na ngawe ai tonwa pe mo polo kai tuku mai pe ai kau vai ke ngawe koia ai tonwa pe foki ki e kau wako ai e na uma bahe tu koia ke ngai fa ngamari koia I tu apule anga ai ku papalangi ai brain drain ko ia koe tokanga ia ki ai pe mo hangai mea ke whahoko ke hono tali ia ki ai palapale ma koe ia I he tō whareare ia o ua whe mā wapa ai koe whola hupi me taloni ia I he pompongini ko ia koe lawai pe mo e whatoponua pe I he taimini ke koe mea whamalo pe mehi e sea ko ia o e parearea a lo whanoa. Pea toki pea ma tukat lewa kau whawhea kai whataha pe whalat whare pe tau tānoa pe kau mehi mipa o e parearea ia ki mahalapeke hoko atu o ia ai tō parearea o e wawhe maa wawha Guarda como no mo me aí. Koe laura de ki koe polka ma koe koe kufi mo polka koe me he taloni pe koe laura le oi kufi koe kalaria Kau ko ia I he pomponi e hoko atu kia ke laka ko mo mea ke ki lotokolo ke mo mea I he laka pau mamata ko ia ai whalawa ko I he taimini lotokolo ia au ke haruna Pai ka tongia koia me he wharearea o tonga ai pai ka ko Wepi Lea Junior pe boki kia tupo lea mei lotokolo pe boki kia tare kita kua tare tui fua me hele tio ko mesa ke whamokioa ko au ano manu malo mo mea mai ka mo mea
잠깐만.
오리하고 있고. Hey!
소부와 소리가 나가
Mo konga koia e krasi e korisi ako malunga tupou. Fei lau i he koristonga e nau band e nau ifi palasa ke si itaki e mo e santelu mo e konga tupou hai ko e mafi e nia mo e form fitu mafi toki mana mo ui e ta ua fei wafa e mo e form fitu nau whoronga ikai ha mea ifi e tokoni he nau raka kai taki e pendia ia wanga santelu nahi whetako ni aki tauhiwa me whiwha ki whapia ko pehe. Mafi tōki mara moi, taki mai whom whitu ko ia ko anga. Walaka i mua heni i he studio, Vikilani House, ki roto no alwha. Tōla he whom whitu e koanga koristonga he tauni. Tarai whina poneani me kau whaako koe e whom whitu. Kau tiuta e whom whitu. Tui koe whanonga koe ni ku whanonga whakawhare pe. Ni he ngahi whane tutua koe a koristonga. Koe a patuni e tolu a koristonga. Kua hoko mai ai a apaanga Ocean of Light. Kua whiawhia koe tāsi pinga pe koia kau whai ako me kau tiuta. O kai ke te makai kita he laka e aho ni waha whai ako e toha ne whakamaru. E whenga ia ke karo me he uha ikai. Nau uha whakataha pe. Pea moi whanau ako. Moko ngā loro uha ia he ni loko mwana wha i he taikina.
I he patuni whaao si koe ne koristonga. Wahe pe matapure tolu ko tui ko matapure whare pe ia. Rengai whare korisi he wahe whare pe nai nau whanonga mai nau mai patuni. O i kai ke whare volo hange koe ngai hua ko anga ke he. Ocean of Light. Ave via kau mai Ocean of Light i ki he laka wharerea wa whiua wha. Te unga maheni pe koia ko anga ka ku ta'amala e whanau tangata pia kie ai whanau whiwhine ko tui pe koe kalasi ngahi le bolo lalahi pene ako anga he le bolo polisi kau mai ki he laka ahoni patuni pe wha le ako anga Ocean of Light kau mai ki he tangu ako koutui koe kakato ia e tau kau koe ki he laka e ngahi ako anga i he pongpongiri ka ko ma ona ke hata ngahi poini ke he i he Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o kumalawai ke mau whakamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Tunga i hanga lelea pureanga Australia, o kumalawai ke mau whakamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Hey,